Усалдан улун соттун элегер халан ута критическая тамга 11 сантиметр тиббета салгы беге улуста корреспонденттер быт. Ол курдук ыгамыйын 13-14 түнүгер 2 частан өрүс хатыттан таксыта сагаламбыта. Сотту бөһөлөгөр критическая там 905 сантиметр бит боллагана, сарсырда алтаттан сагалан час айы сүрбели 30 сантиметрден 939 сантиметрге жери таксан критическая тамга тиесиста. 9 метр 39 сантиметрге тиен критическая балыгыня бытыгар 15 сантиметрна тибекке бехине уттеттер түсті. Наугынан баран бехе нәхіле көрдінен бұл критическая балыгыня бұл бұтада болар бәлем олар әретіпті. Борогон нәхілеген ары тиет участыгар бүкінге сүз төт кейлорор. Халан кемигер сүрбе төт оға төт учутал тумул бөхөлегер тақсыбыттара. Манна өрі суыта халаннан нефтебазаға тақсар сол дамбатын быста. Бәһә әбәбет үшө баты кустан иһән тымны багы түһән муниципалитет градус болан әбәбет туран кабыта хиннегенән үесус туакка билген бу хасырда у киллер бите хиннегенән бу бир хамай стратегический муниципальный сол бут бу нефтебаза сот инцидент бу муниципальный солу бамбисте хиннегенән манна бу дамабытын олох бүтүннү алдатан Билген бу үрдүнен баран, төптөрү килбитүү бу төптөрү баран эрер. Күнүз бир часта сагалан утахама сыя түһән эрер. Онан орто ходуга ута этеңе келен аста жан олохтоктор белетиллер. Нария Башкарева, Петр Аргунов, Саха телевидениета, Усалдан.